Minn kmieni war nofsinhar fuq il-fosos tal-Furjana bdew jinġabru n-nies jistennew biex jaraw il-kunċert tal-I Love MTV. Għalkemm kienet sħana kbira ma qatawx qalbhom għax għalihom l-aqwa kien li jkunu ma ta' quddiem. Biex naħu post quddiem biex forsi naraw ħeżatt naqaq kind of mill-viċin allura. Imma mara li dix-xemx kollha. Dvarja għax tiġi fis-sitta ma ssibx post, issib backwards and like it's not gonna be fun, no. Allura tsib post quddiem biex tara aħjar. L-istess biex noqogħdu fuq quddiem u naraw kollox sew, tifhem. Kif mistenni derbi ċar li għal ħafna l-iktar importanti kien il-kantant Spanjol Enrique Iglesias, għalkemm mhux għal kulħadd. We come every year, but we came to see the singers today, especially Dizzy Rascal. Enrique Iglesias. U intom? Enrique ukoll. Ġifieri fans tiegħu intom hekk? Ejja, għandna 6 snin, issa nkejnek. Ħafna fans. Ħafna. Kollox. Mużika sabiħ u toġobna. Ġifieri m'għandkomx xi favoriti? Xejn, tajjin. Dan forsi. Il-min? Hardwell.